laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مسيب جلبة الدباء هدين يتى الله سبحانه وتعالى هدين جرنا مكانك الله سبحانه وتعالى هندد ويجرنيد هدين دوانون من صلى الله عليه وسلم ebe ngore mabbe sahababe mabbe tambitibe kaado dina ha dum do hewtiyembe waylali e kala ewtirbe bawo mabbe no mojjiri ha nyande dargal haray hiden beydondira ko rabbidi ko yowondiri e kaado dina meden haray tobbere nde wonden e sappade do nden Incha'Allah ko yowondiri e ndudo lewru jombente haray koni wonɗen e soggirde yewtere nden en jantoto ɓural ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e nduɗo lewru ɓawto ɗum sappoɗen ñaawoje koni e nduɗo lewru ɓawto ɗum sappoɗen ɓural ko woni e horugol ko ɗum woni ngal ɗo ñallal jeenayi kañumma e sappo ɓawto ɗum jantoɗen yoga e piiji fuɗɗitaaɗi e ngal ɗo ñallal ko ɗum woni ñande jeenayi jombente haray ko ni wonɗen e soggirde yewtere nden Incha'Allahu tabaraka wa ta'ala yerwo ko Allahu subhanahu wa ta'ala andintinni en e muɗum yen toromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo waɗuɗe ɗo golle tawata ko fii makkoɗe wona e waɗireede arsika en faamugol kona e yewtede kon hutora woɗɗintinna en dendanangal ko sharia men on rentini e muɗum haray nduɗo lewru ko ɗum woni nduɗo lewru jombente Allahu subhanahu wa ta'ala nduɗo lewru ko nduɗo woni lewru aranuru ndun immorde e lebbi fi ferugol nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ko nduɗo woni lewru aranuru ndun e ka fuɗɗotoɗen kontugol ɗon enen julɓe ɓen nduɗo lewru hino jeya e lebbi nayiji ɗi allahu subhanahu wa ta'ala harmini fi waɗugol hareji allahu subhanahu wa ta'ala ɓanginani en ɗum ka deftere makko teddunde nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓanginani en ñaawoje ko yondiri e nduɗo lewru ka deftere makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala e kama kunelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam allahu subhanahu wa ta'ala o wi ka suratu tawba inna iddata ash-shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha 4 hurum dhalika ad-dinu al-qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين الله سبحانه وتعالى أوي أن دي كنتوجة لبي إنك الله سبحانه وتعالى كلبي سبو إدي كدفتر الله سبحانه وتعالى وبنجنني أن ñande o tagi asamawji ɗin kañumma e leyɗele ɗen o wi hino jeeya e ɗiɗo lebbinayɗi allahu subhanahu wa ta'ala harmini o wi ko kaɗo woni diina fewuka kan ko kaɗo woni diina ñiɓuka kan wota on toñu wonkiji moɗon e ɗiɗo lebbi haɓe ɓen yimɓe shirkoɓe ɓe foppu maɓɓe wano ɓe woni on e haɓirde non ande allahu subhanahu wa ta'ala himo wondi e ɓen yimɓe huloɓe mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sappanike en fiindi nduɗo lewru ka deftere makko teddunde nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wano ardiri non ka imamul bukhariyu e imamu muslim hadis abi bakrata radiyallahu anhu no jeeya e hadis on nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki as-sana 12 shahran minha 4 hurum
nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wano ardi noon ka bukhari e ka muslim hadis abi bakrata radiyallahu anhu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hitande nden ko lebbi 12 no jeeya e ɗinɗon lebbineɗi allahu subhanahu wa ta'ala hormini hino jeeya he ɗinɗon nayi nduɗo lewru ndu wonɗen e muɗum ko ɗum woni nduɗo lewru jombente haray allahu subhanahu wa ta'ala ɓanginani en ɗum ɗo nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ɓanginani en ɗum ɗo haray joni noon nduɗo lewru hindu jogii ɓure nduɗo lewru hino jogii ñawoje ɓural nduɗo lewru hino jeeya e muɗum wano ardiri ka imamu muslim rahimahullahu ta'ala nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki afdalu siyam ba'da ramadan shahrullahi almuharram nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude e korka kam fof ɓaawo nduɗo lewru suumaye ko nduɗo lewru ndu allahu subhanahu wa ta'ala harmini ko ɗum woni oɗo jombente joni noon fi horugol ngal ɗo ñallal ko ɗum woni ñande 9 kañumma e ñande 10 yalli ɗum ɗo kadi hino jogii ka fuɗɗi ka ko honno ɗum ɗo woniri immorde ka tariha haray nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wano ardiri noon ka imamul bukhari e imamu muslim e ko wona maɓɓe kadi hadis abdullahi ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam abdullahi ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma o fillani en o wi qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam almadina fara'a alyahud tasumu yawma ashura faqala ma hada قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا لله تعالى قال فأنا أحق بموسى منكم ونحن نصومه تعظيما له فصامه وأمر بصيامه نلاɗo men sallallahu alayhi wa sallam wano ardi e oɗo hadisa selluɗo taɓutuɗo ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma o ɓanginani en wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓayɓe hewti madina ɓe tawi ɓeɗo alyahudiyankoɓe hino horan ngal ɗo ñallal ko ɗum woni ñande 10 fa qala ma hada nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko honnun ni ɓe wi tigi tigi on ko ngal ɗo ñallal ko ñallal moƴƴal ni ko ngal ɗo ñallal woni ko allahu subhanahu wa ta'ala danduno bani israila ko ɗum woni yimɓe annabi musa ɓen immorde ayɗo gaño maɓɓe on ko ɗum woni fir'auna musa alayhi salam horuno ngal ɗo ñallal jarnugol allahu subhanahu wa ta'ala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko min ɓuri handude musa e ɗi onon ko waɗi noon annabaɓe ɓe foppo maɓɓe ko hunde wotere woni ko ɓe nelira ko goto woni ko neli ɓe ɓawto ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki menen men hooray ngal ɗo ñallal fi teddingol ngal ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma o fillani en o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hoori ngal ɗo ñallal ɓe yamiriyo ngal ɗo ñallal hoore haray oɗo hadis tedduɗo ɓanginanima fuɗɗode horugol ngal ɗo ñallal ko ɗum woni ñande 9 kañumma e ñande 10 nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam iwtirgol ɓaawo kaɗo oɗo sharia meɗen ɓe ɓanginani en wondema ɓe hooray ngal ɗo ñallal fi teddingol ngal ɗo ñallal annabi musa alayhi salam horno ngal ɗo ñallal fi jarnugol allahu subhanahu wa ta'ala jonnon iwtirgol ɓaawo annabaɓe ɓen iwtirgol ɓaawo ɓeɗo nelaɓe allahu subhanahu wa ta'ala jiyaɗon himo ɗaɓɓira horugol ngal ɗo ñallal jiyaɗon himo ɗaɓɓira horugol ñande 9 kañumma e ñande 10 wona ardoyta fensutugol fi muɗum non ngal ɗo ñallal ngal laatinoke ko ñallal andangal attalde l'islam jahiliyankoɓɓen ɓe laatinoyɓe hoorayno ngal ɗo ñallal wano nene aishata radiyallahu ta'ala anha filloreni en non nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam hiɓe ɓanginande en ɓural
ngal ɗo ñallal ko ɗum woni horugol ñande jeenayi kañumma e sappo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wano ardiri noon ka sahih muslim ɓe maaki siyamu yawmu ashura inni ahsab ala allahi an yukaffira sana allati qablahu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ñande ngal ɗo ñallal ko ɗum woni ñande sappo si tawi woni goɗɗo hoori ɗum ɗo allahu subhanahu wa ta'ala hoɓɓitanaymo bakkatuji makko feƴƴuɗi immorde e hitande ko en wattan yila karmo koɓɓe ɓe sappanike en wondema bakkatuji hoɓɓiteteɗi ɗin ɗo itta i ko yondire hitande ko wana noon kadi hakkunde suumaye e suumaye ma ɗum hakkunde juma e juma ma ɗum hakkunde umura kañumma e umura ko bakkatuji to sooki ɗin amma bakkatuji jani ɗin wano shirku kañumma e zina kañumma e wujjugol e yargol ɓeere wano ɗiɗo bakkatuji neɗɗanken ko ma o tuuba o rutto ka allahu subhanahu wa ta'ala wano imamu nawawi kañumma imamu ibnu taymiyata rahimahumullahu jami'an wano ɓe fillorani en noon haray ko yen wattan yila ko tabiti kanelaɗo men sallllahu alayhi wa sallama kon wondema nduɗo lewru koyo on tigi hooru ngal ɗo ñallal ñande jeenayi kañumma e ñande sappo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam nde laatino kamɓe ɓe lundoto alyahud kañumma e annasara e dendanangal alhaaliji maɓɓe ɗin ka golle e ka konguɗi maɓɓe nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamiri horugol ñande jeenayi nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wano ardiri noon ka imamu muslim hadis ibnu abbasi radiyallahu anhuma o fillani en wondema sahaba ɓen ɓe wi qalu ya rasulallah innahu yawmun tu'azzimuhu lyahud wannasara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع نلاɗo men صلى الله عليه وسلم صحابة ɓen ɓe wi ngal ɗo ñallal ko ñallal ngal alyahudu e annasara woni e teddinde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki si tawi woni hitande aroyore nden tawilan si allahu subhanahu wa ta'ala jaɓi men hooray ngal ɗo ñallal ko ɗum woni ñande jeenayi kañumma e ñande sappo ɗum ɗo holli en wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko tabitika maɓɓe kon ko hoorugol ngal ɗo ñallal si tawno ɓe allahu subhanahu wa ta'ala tawnunoɓe nde hitande arore ɗon ɓe hoorayno ñande jeenayi kañumma e ñande sappo ko ɗum ɗo woni ko tabitika nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam immorde e dewe dewal hay gotal deway hal gotal tabitaka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si wona ngal ɗo dewal ngal nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam sappani en ko ɗum woni ngol ɗo horugol nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam si tawi woni ko a gonginɗo wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko nelaɗo maɗa si tawi woni ko a gonginɗo wondema ko ɓa oɗo woni ko iwtirta haray hiɗa duwa wattande yila waɗa golle ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama golluno kon waɗa ko tabiti e maɓɓe kon hara fuɗɗitali e kaɗo dina allahu subhanahu wa ta'ala hay e mere hadisaji ɗi jantinen ɗin makoji maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko jantiɗen kon e foppu muɗum hay e nokku arali ton hollugol en dewal hino woodi hertintegal e nduɗo lewru e ɗeɗo balɗe ko ɗum woni ñande jeenayi kañumma e ñande sappo sina horugol ɗeɗo balɗe amma ko hedditi kon tabitaka nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam yo julɗon watta yila haro rundaki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam allahu subhanahu wa ta'ala o wi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim allahu subhanahu wa ta'ala o wi ka suratu al imran si tawi woni ko gonga hayɗon yiɗi allahu subhanahu wa ta'ala iwtire ɓawo muhammad sallllahu alayhi wa sallam allahu subhanahu wa ta'ala o yiɗa on o yaafo on bakkatuji mon ɗin allahu subhanahu wa ta'ala ko yaafotoɗo bakkatuji ko yurmeteɗo jiyaɓe makko ɓen allahu subhanahu wa ta'ala o wi falyahdari alladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim allahu subhanahu wa ta'ala o wi koriyoyo rentoɓe yimɓe wonɓe lundade
allahu subhanahu wa ta'ala ene laaɗo makko on nde heɓataɓe nambara nde heɓataɓe albalawo kañum ma e lette musuɗe ko ɗum ɗo woni ko allah subhanahu wa ta'ala sappani en say woni ɗayɗi allah subhanahu wa ta'ala ene laaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam waɗuɗe ɗo golle allah subhanahu wa ta'ala o wi wama kana limuminin wala mu'mina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani en wondema allah subhanahu wa ta'ala wi ka suratul ahzab kala on yedduɗo allah subhanahu wa ta'ala o wi hanana nde allah subhanahu wa ta'ala ene laaɗo makko ñawata ñawore kaɗo dina goɗɗo goo ara suɓo inna ko ɗum ɗo kañum woni ko watta kala yedduɗo allahu subhanahu wa ta'ala ene laaɗo makkon sallllahu alayhi wa sallam gomɗi haray o majji majjande ɓangude haray en ɓangini wondema ko tabiti kane laaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ko horugol ñande jeenayi kañumma e ñande sappo hara fuɗɗitali dewal hay e mere koyodiri e nde ɗo lowre hara lundakine laaɗo men sallllahu alayhi wa sallam haray oɗo karamokojo wiyeteɗo cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala ko karamokojo qirritanaɗo ƴellitagolle kaɗo dina l'islam qirritanaɗo faamugol kaɗo dina allah subhanahu wa ta'ala qirritanaɗo ruttugol dendanangal feddeji bidiya ɗin oɗo karamokojo himo accani en defte kenneje defte yeɗɗuɗe oɗo karamokojo aduna on fof hino qirritanimo kanko cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala ɓeɗo ɓe landa landal ko yowdiri e nde lowre nde wonɗen ɗo ko ɗum woni fi oɗo joom bente golleji waɗeteɗi e muɗum ɓe landa wondema kamɓe cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala ɓe landa e ɗiɗo golleji ɗi yimɓe ɓen woni e waɗude nde ɗo ñalande ko ɗum woni ñande jeenayi ha ñande sappo joom bente immorde waɗugol kale kañumma e lootagol kañumma e salmodirgol kañumma e defugol e feññingol welo welo e ko wona ɗum ɗo kadi yalli ɗum ɗo hino tabiti kane laaɗo men sallllahu alayhi wa sallam yalli ɗum ɗo hino ari hadise selluɗo kane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka ɗum ɗo ko bidani ɗum ɗon ko landal aranal ngal landal ɗimbal ngal ɓe landangal e ko ɓeɗo wonɓe immorde e fedde goo kadi woni e waɗude immorde e hollugol suno kañumma e waɗugol golle ha ɗonɗe kañumma e soppitagol e barmintinnagol e woyugol e wullugol e seekugol coñki yalli ɗum ɗo hino jogii bindere ka diina ko fanda e landal ɗimmal ngal kon ko ɓeɗo yimɓe shi'aɓe ko ɓe woni e waɗude kon ñande sappo jombente kamɓe cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala ɓe jaabani en ɗo jaabande nde tawata hinde mofti e koko fokkitanɗen ɗo ɓe maki kamɓe cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala lam yarid fi shay'in min dhalika hadithun sahihun an النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من الأئمة أو من أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا روى أهل الكتب المعتمدة من ذلك شيئا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين لا صحيحا ولا ضعيفا بما كان بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ɗeɗo golle waɗeteɗe e ngal ɗo ñallal immorde e defugol e salmodirgol e hollugol welo welo ɗiɗo piiji fof ɓe wi eggaka ene laaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wona e sahabaɓe ɓen wona e tabi'ina en yiɗali ɗum ɗo hayye goto immorde hooreɓe julɓe ɓen wono almamiɓe ɓen nayo imamu abu hanifata rahimahullahu ta'ala wono imamu malik rahimahullahu ta'ala wono imamu shafi'i rahimahumullahu jami'an wa kañumma imamu ahmad rahimahumullahu jami'an ɓeɗo ɓe foppo maɓɓe eggaka e maɓɓe ɗum ɗo wona e defte holoraɗe ɗen wona hadisa selluɗo wona hadisu lowɗo ɗum ɗo fof eggaka nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam eggaka hayye nokku tabita hayye nokku wona hadisa selluɗo wona hadisu lowɗo
ɓawto ɗum kamɓe cheikhul islam ɓe yewti yewtere immorde tarihaji wono fi warugol wono husein e ko wona ɗum ɗo kadi haa ɓe yewti ɓe maaki honnum ɓe wi amma dendanangal ko ko wona e waɗeede e ngal ɗo ñallal wano moƴƴingol ñaamete on tawata hino feƴƴi aada woowaɗo on ko ɗum woni wano defugol ñiiri julde fiino faamira ma ɗum soodugol coñcinnugol ko coñci julde kañum ma e yanñangol ɓeygure mum immorde e ñaameteeji kañum ma e soodangol ɓe piiji e ngal ɗo ñallal ma ɗum waɗugol dewe hertinaaɗe wano juulugol ma jantagol inde allahu subhanahu wa ta'ala ma ɗum defugol ma ɗum ƴettugol faando hirsugol on ɗon tewu defamo inna ko ñiiri julde ma ɗum hiwrondiroygol ma ɗum lootagol ma ɗum salmondirgol e hollugol hino welti e yahugol wano ka juulirɗe e fottugol ɓe wi ɗum ɗo foppo ko jeeya ɗum e bidani eggaake nelaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wona e lontinoɓe ɓen nayo wona hay e gooto immorde karmo ko ɓe andiraaɓe peewal ɓen wona hay e gooto immorde yimɓe moƴƴuɓe ɓen woni ko ɗum ɗo egga e muɗum oɗo karmo kojo sappurani en ni ko ɗum woni cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala ko ɗum ɗo woni ko jaaɓi wondema dendanangal ɗiɗo piiji eggaaka ka nelaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam eggaaka e gooto yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe ɓen joni noon diina kan ɓattargol allah subhanahu wa ta'ala dewal yo taw hara dewal ngal hino tabitika alqur'ana ma ka sunna nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam dewal ngal ko hunde tongande yani ko hunde happande sina l'islam on ari werliti wi'uma ya waɗu hunde kaari haray a hana waɗude allah subhanahu wa ta'ala o wi wama atakum rasulu fakhuzuh wama nahakum anhu fantahu kala ko nelaaɗo man on sallllahu alayhi wa sallam yamiri on waɗe ɗum kala ko rentini on e muɗum rente e muɗum kaɗo diina allahu subhanahu wa ta'ala timmini kaɗo diina hay e mere aratake bake ton si tawno hara nde ɗo juldere ko ɗum woni oɗo joom bente hino tabutuno ka nelaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo feƴƴintano si wona hara ɓe ɓanginani en kaɗo diina ɓe ɓanginani en wondema no woodi juldere innetende julde joom bente wano juldeje ɗeya hedditiɗe ɓangirana en non e ñawoje ko woni e muɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam feƴƴingol ɓe tawi kaɗo diina ka timmi hay e mere ɓeydetake e makka hay e mere ɗutatake e makka allahu subhanahu wa ta'ala imo sappano en fi timmingol kaɗo diina allahu subhanahu wa ta'ala o wi alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislama dina allahu subhanahu wa ta'ala o wi hande mi timminani on diina mon kan mi weltorani on diina l'islamu diina allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko ɓanginani en wondema diina kanka timmi woɓɓe goo inni si tawno onon julɓe ɓe mbawi jogitake ngal ɗo ñallal iidi ɓe wi menen meɗen andi aya ka alqur'ana si tawi woni koye hoore amen woni ko oɗo aya jippino min waɗayno ngal ɗon ñallal iidi seydna umar radiyallahu taala anhu ɓe maaki ko hombo woni on ɗon aya ɓawto ɗum ɓe wi ko ngal ɗo oɗo aya mo jangude nga suratul maida nelaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam seydna umar ɓe maaki wondema min hilan andi ko honde woni ko on ɗon aya o jippi hilan andi ko fewndo honde woni ko jippi hilan andi ko ñalande honde woni ko jippi ko ñande arafa woni ko ɗo aya o jippi ɗum ɗo hino holli en wonde madina kan nelaaɗo feƴƴingolɓe tayɓe kaɗo dina ka timmi nelaaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wanardiri ka bukhari e ka muslim hadis aishata radiyallahu taala anha nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe maaki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun kala golluɗo golle tawata ɗeɗo golle wona e sengole yamirore amen ɗum ɗon ko ruttete ɗum kala golle ɗe waɗɗa e julde joom bente hiɗa ɓattode ɗum allahu subhanahu wa ta'ala ya faamu jeeyaka e l'islam allahu subhanahu wa ta'ala jaɓata allahu subhanahu wa ta'ala jaɓata golle ɗen imamul majushuni rahimahullahu ta'ala wona imamu shatibi rahimahullahu ta'ala e girani en noon fil itisam o wi sami'tu malikan yaqul man ibtada fi l'islami bid'ah fara'aha hasanah faqad za'ama bi anna muhammadan khana ar-risala ثم تلا قوله تبارك وتعالى
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إمام الشاطبي كدفتر مكة في الاعتصام وي ويغني يورو ويته طالباج إمام مالك ويته إمام الماجوشون وي من أن إمام مالك هنا ويا wondema kala on fuɗɗutuɗo ka dina Allah subhanahu wa ta'ala ɗo o aaƴi wondema ɗum ɗo ino heɓora baraji hino ɓattore Allah subhanahu wa ta'ala haray o feni wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jamfino ɓe timminano ngal ɗo nulal ngal Allah subhanahu wa ta'ala nuliɓe ɓawto ɗum ɓe jangi oɗo aya kamɓe imamu malik rahimahullahu ta'ala hiɗa aaƴo hiɗa wiya ko ɓaw imamu malik woni ko yotirɗa hiɗa jangude defte malikiya hiɗa e lawol imamu malik ko ɗum ɗo woni ko imamujo ma on wowli awa si tawi woni ko gonga hiɗa yotirɓa imamu malik kono imamu malik hino funnange hiɗa hirnange nodditagol ngol hino weli fi ha nodditagol ngol hino weli fi fatin hujja ko ɗum woni seede waɗa kay hoore nodditande nden ande sayi woni ko nodditande sayi woni hino tabiti wawatake ƴettede haray musidɓe julɓe tedduɓe ko yen watta jilangal ɗo ñallal ko egga e maggal wondema wona waɗugol ɗe golle jantaɗe ɗo ko horangol Allah subhanahu wa ta'ala haray toɓɓere nde wonɗen e wattude ɗo nden koko yowodiri e yoga e bidiyaji fuɗɗitaɗi e ngal ɗo ñallal ko ɗum woni ñande 9 joom bente e aaƴagol woɓɓe goo wondema nde ñande ko julde haray ko fi ɗum ɗo wonɗen e yewtude ɗo hiyen toro julɓe ɓe yoɓe watta yila e kona e yewtede kon kala ko hawrodiri e sawaba ɓe ƴetta ɗum kala ko rentina e muɗum ɓe rento e muɗum en torimo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo hollu en gonga kan o arsika en jokkugol gonga kan yo hollu en mere on o arsika en woɗɗutagol e oɗo mere haray ɗiɗo bidiyaji fuɗɗitaɗi hiɗi ɗuuɗi ha kono en jantoto seeɗaji feddeji ɗiɗi oñi e ngal ɗo ñallal immorde ñande 9 kañumma e 10 immorde e 9 kañumma e 10 joom bente feddeji ɗiɗi fedde aranere nden jama jeeyaɓe kaɗo diina Allah subhanahu wa ta'ala immorde awamu kañumma yimɓe ukkaɓe jilɓuɗi ko ɗum woni subuhaji finuɓe tawi mawɓe mum hino e hoore hunde ɓe inni ko ɗon woni ko ɓe one wonata ko mawɓe maɓɓe wonno e muɗum kon koye hoore ɗum woni ko ɓe tabitata haa ɓe tawa Allah subhanahu wa ta'ala jama ɗimbo on fedde ɗimmere nden ko ɗum woni shiya rafida ɓeeɗo kadi ɓe majji ɓe morti e ngol ɗo laawol fi nde ɗo jombentere ko ɗum woni ñande 10 jombente ɗiɗo feddeji ɗiɗi non en ɓangina e fi majji 10 ɗen mortalle ko ɓe morti e muɗum kon ɓeeɗo ɓe wonduɗen bimbi e kiki jemma e ñolorma ɓeeɗo ɓe morti e ngol ɗo laawol ɓe inni wondema iidire hino woodi tawata ɓe fuɗɗiti bidiyaji ɗuɗuɗi e ngal ɗo ñallal haray ko innete kon beda ko hunde fuɗɗitande ka diina Allah subhanahu wa ta'ala tawata alaka alqur'ana alaka sunna nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam lontinoɓe ɓen nayo ɓe waɗali ɗum ɗon ɓe yamirali yo waɗe yani fuɗɗitagol hunde ka diina fiɓo wondema nden ɗon hunde hino ɓattore Allahu subhanahu wa ta'ala tawata nde ɗo hunde eggaka kanelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wona ka sahabaɓe ɓen ko ɗum ɗo innete bida ɓattore Allah subhanahu wa ta'ala wano dewe hedditiɗen ɓattorte Allah subhanahu wa ta'ala non kon ɗo innete bida karaɓɓin ɗinnagol joni non oɗo bida ko hunde nambara molanaɗo mo tawata neɗɗan kon hino ɓattorde Allah subhanahu wa ta'ala ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahaba ɓen yamirali on ti hino ɓattorde Allah subhanahu wa ta'ala ko hay e goto e moƴƴunoɓe feƴƴunoɓen lontinoɓen nayo ɓattorali Allah subhanahu wa ta'ala hara hiɗen janto yoga e ɗiɗo bidiyaji jama on yorento e majji wawama e nokkuli ɗin kono yo neɗɗanke on eto accita wota o wowlane wondema ɗum ɗo hana o piya bala ma ɗum oynna menen min tawru ɗum ɗo mawɓe amen ɓen min taw hiɓe waɗa ɗum ɗo min taw Fuuta Diallo hino wadde ɗum ɗo musidɗo julɗo tedduɗo faamu wondema alqur'ana no wona Fuuta Diallo woni ko cippi nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam
ɓe ɓanginanaali en wondema yen iwtir ɓaawo Fuuta Jallo alqur'ana e sunna jange neɗɗanke inne ko ɗum ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala ene laaɗo makkon sallllahu alayhi wa sallam yamiri goɗɗo goo kañum inna ko ɗum ɗo woni ko Fuuta Jallo andira en mbawɗo hino suusi reedu honno alqur'ana e sunna jange inne menen ko ɗum ɗo woni komin andiri Fuuta Jallo alqur'ana kañumma e sunnana e Fuuta Jallo wona gore ya faamu sahabajo hayye goto wona taabi inajo hewtali Fuuta Jallo ko ya watta ila musidɗo julɗo ko wonɗa e gerde kon diina kan wona e Fuuta Jallo woni ko mahete e muɗum dendanangal ko Fuuta Jallo lundi alqur'ana kañumma e sunna ɗum ko ƴettete ɗum watte e juuɗe Fuuta Jallo ɗum ɗon ko teddungal yimɓeɓe yoɓe watta ñila si aroyama yawmal qiyama innatake Fuuta Jallo yo wontirɗa abadan si aroyama yawmal qiyama innatake Fuuta Jallo kañumma e puutoru mum yo wontirɗo kañumma e leppi abadan si aroyama yawmal qiyama tawate foppude ñande hino uggini hino koppi mum hino tappa ha ɗatiner innetenoɓe ko ɓe ɗo woni koho ko ɓe ɗo woni accanaɓe nden ñande si aroyama si tawi woni neɗɗan kon hino rondi toña tawi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa qad khaba man hamala zulma gomɗi perdi on neɗɗanke rondiɗo toña tawi Allah subhanahu wa ta'ala si tawi woni hewtima wondema kon ɗo alqur'ana kañumma e sunna tindini kon ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe wonno e muɗum ko wodanma ko ya wonu e muɗum tabita e muɗum alandoytake fi goɗɗum go janggo babam ma ko feere ñawete ko feere ñaweteɗa gorol ma ko feere mo kala ko feere ñawete wala taziru wasiratun wizra ukhra wonki wo wonki rondata ko bakkatu kiya yawmal qiyama rondanta ko kiya dongal hay si tawi woni ko honɗum nde wattanen yila musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗen sappo yoga e bidiyaji fuɗɗitaɗe kaɗo dina Allah subhanahu wa ta'ala hino jeeya e muɗum hunde aranere nden fiɓagol wondema ngal ɗo ñallal ko ñallal iidi ɗum ɗon ko ella molanaɗo iidije ɗen en egganama wondema ko suumaye on kañumma e jombe e donkin on jombente on tawaka ton juma on kadi ko iidire men enen julɓe ɓen haray kala fiɓiɗo wondema nde ñande ko iidi haray o falji yo iw e muɗum tabitaka nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam no jeeya e biɗa ɗimmonaɗo e waɗede ngal ɗo ñallal labingol cuuɗi hentinaɗi woncitaɗi fi ngal ɗo ñallal hino hewti ɗum ɗon kadi ko ella molanaɗo sa hewti e nokkeli goo innete on tigi no meltude on tigi no woncutude on tigi no lootude fi ngal ɗo ñallal fi iidire nden haray ɗum ɗo ko ella molanaɗo immorde hebilagol e dendanangal alhaaliji ko heɓirte kon fi juldere ɗon ko ella molanaɗo no jeeya e ko fuɗɗita e ngal ɗo ñallal immorde e defugol ñiiri julde feƴƴintinna e aada wowaɗo defede on hino anda kon ɗo waytirede koƴe no anda coƴƴa koye mberen ɗon no anda hirande ko wano ɗum ɗo inna hino defude nden ñande ñiiri julde jama on mottodira hawtitoɓe hawtita rewɓe e worɓe ɗum ɗo fof hawta nokku gootu ɓeɗo hino jogii fanunde hanki ɓe hawtital nokku gootu ɓe ñaami hande ɓay tum ɓe inni hande ko julde ɓe hawtiti nokku gootu ɓe inni hiɓe waɗude ko innete kon feeton ɗo ino lundi diina men ka jiyaka diina meɗen haray ko wattangol yila no jeeya e pihunna yaɓunkun e bidiyaji fuɗɗitaɗe e ngal ɗo ñallal yahugol kaburure soppoya immorde wano e salndu bani ma ɗum salndu nete kañumma e haako kon adda ɗum ɗo e ukka ka yiite rendina defida ɗum ɗo e ukkida ɗum ɗo e leɗɗe wonaɗe defirede ɗen ñiiri julde ndin ƴetta kaaki ɗin yoya ɗum ɗo ka tinde dambugal ma ka waɗoy wo ɗum ɗo kadi ko bidiya fuɗɗitaɗo ala hay e nokku tabita e nokku kanelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam jama on ko yo rento jama on ko yo accutu waɗugol ɗeɗo golle ko waɗi noon tabita ka diina meɗen kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ganali en ɗum ɗo hino jeeya e muɗum ko waɗete e ngal ɗo ñallal immorde e moƴƴingol cobbal unugol cobbal fi nde ɗo jombentere ƴettugol oɗo alhaali
senditana ɗum ɗo ɓe nguure muɗum nelda kawtal muɗum ɗum ɗo kadi tabita hay e nokku musidɓe julɓe tedduɓe koye jama on terto no jeeya e piihun jeega ɓunkun immorde windugol nasi tawata kiiɗo nasi ko yahanteki adde jonne ka famille tommo kala yara ɓawto ɗum e kala haton jinɗo arana kañum kadi yara looto karmo ko bawtini kañum kadi hino jooɗi hino habbi nde ɗo ñalande si hewti hino andi kañum kadi alhaali mum huntoto konto woni ko ɗum ɗo iwi konto woni ko ɗum ɗo eggana en wona e alqur'ana wona e sunna wona e lontinoɓe ɓen nayo hay e goto e moƴƴuɓe ɓen eggaka e ɗum ɗo ɓe inna kiiɗo nasi si tawi woni ha looti keki hay e mere waɗatama e ngal ɗo ñallal kañumma e oɗo jemma haray koye wattayla musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo ko fuɗɗita ɗum ni tabita e dina men kan jeeyaka e dina men kan haray koyen tuɓurtoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo tabintin en mawɓe men ɓen yo yaafoɓe toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo yaltindiɗo bidaji kañum e ɗiɗo shirkuji immorde e galleji meɗen pi'um jeɗɗaɓum kun wi'ugol wondema si tawi woni neɗɗanke o barmi e jemma ndeɗo jombentere haray konko o barmi ɗon sellata ɗum ɗo ko aaƴagol ɗum ɗo ko aaƴagol jaggutugol e hoore Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala so hoddiri yo neɗɗanke barmu ko kanko woni ndikkinowo ko kanko woni jonnowo neɗɗanke on lekki neɗɗanke daro inna si neɗɗanke barmi o ndikkata barme on sellata konto woni ko ɗum ɗo iwi konto woni ko ɗum ɗo iwi Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni ko ndikkinta jelone barmude ngal ɗo ñallal jelone barmude nde ɗo jemmare tawata ko e barmi kon sellay ɗum ɗo ko jaggutugol e hoore kaɗo din Allah subhanahu wa ta'ala hino jeeya e bidiyaji fuɗɗitaɗi e ngal ɗo ñallal e nde ɗo jemmare hunde jeetara ɓernden yaltugol fi soragol ngol ɗo soragol alhaali on hino yurmi musidɓe julɓe tedduɓe alhaali on hino yurmi nde tawata ɗum ɗo hino anda hino wowa duuɓi ɗum ɗo hino waɗede nokkuli ɗin hayya goto e karamo koɓe imamuɓe alfinaɓe nokkure nden ɓen ɓe haɗali ɗum ɗo ɓe wiyal ɗum ɗo ko hunde yeddirde Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo makkon sallallahu alayhi wa sallam none alhaali no sororte non yeru ɓe anda fuuta ɓen e nokkuli go ara no jiɓi alhaaliji ɗin yani ko yaltugol yaha e suudu ara daro ka dambugal woɓɓe go nokkeli go ko jarete ɗum si tawi innama ko neɗɗanke tedduɗo woni ɗon si tawi wona e neɗɗanke tedduɗo ko soragol siko suddi ɓen ɓe kella ɓe ama ɓe jillodira kañumma e worɓe ɓen ha joma suudu ndun yaltina siko foññe ma ɗum siko maro ma siko tiga ma siko mbuuɗi ɗendenalngal kon tigi mari nder ton kon yaltina worɓe ɓen jonne feere rewɓe ɓen jonne feere kontoni koytuɗen ɗum ɗo kontoni koytuɗen ɗum ɗo neɗɗanke goto hino wiya si tawi woni ɓay ɗum ɗo en finu tawɗen ko aada meɗen ni hiɗen wiya hanki attalde juldere nden en waɗali oɗo aada kono accanten ha nde ɗo juldere innen ko juldere waɗa tun yahen e toragol ɗum ɗo hino holli wondema hiɗen faandi ɗum ɗo hino humodiri e juldere nde aaƴiɗen wondema ko juldere nden i wallahi koyen wattayla musidɓe julɓe tedduɓe konto woni koytuɗen ɗum ɗo ko ɗo wona e jindede suudu ha ɗum ɗo ɗumanno ha lanna tawata ɗum ɗo rewɓe e worɓe hino jillodiri l'islamu on jaɓata rewɓe e worɓe jillodira ɗum ɗo hino harmina ya ha tawata ɗum ɗo kadi waɗay ha hawre sora hakkunde yimɓe ɓen hoɗo kaariwo mo kala ko feere woni ko soroto ɗum ɗo adda ngaygu hakkunde maɓɓe adda ko innete kon leƴƴi ɗum ɗon fuɗina hakkunde maɓɓe inne ɓeɗo ko kaari en ko suudu kaariru ɓeɗo ko suudu kaariru hara na fino anditire ko waɗugol ton fino ngaygu sorra hakkunde yimɓe ɓen kontoni koytuɗen ɗum ɗo ko yen wattayla musidɓe julɓe tedduɓe koko anduɗen wawama haray ko jama on eto accita ɗum ɗo bobo hino tutta endu nene muɗum jam waalo tallo ente tawata probléme hay fussi waɗali an kadi accutugol ma ɗum ɗo haray no wa'amma wayargol ndiyam ma hino ɓuri jama on yo wattan yila nokku kala kadi ɗo piiji wona e waɗede jama on haɗire ɗum ɗo seeɗa aɓe accita ɗe ɗo golle si feƴƴi ɗon hara
hay anda kama ana yewtere ko na e waɗede kon si feƴƴi ɗon hino jeeya bida wona ɗo e waɗede ngal ɗo ñallal e dawgol kaccangol fi lotoyagol say woni ko fuuta on tigi woni ma ɗum looto yahugol e ƴetta ndiyan yaha looto bimbi subaka fi heɓilagol fi yaltugol yahugol salmodirgol ngol dawgol lootoyagol ina no lootanade nde ɗo juldere konto woni ko yettuɗen ɗum ɗo kombo woni ko addani en ɗum ɗo dendanagal ko yamira kon kal islam en humpitama en ɓanginanama wondude e dalil konto woni enen kadi ko yettuɗen ɗum ɗo dawgol lootoyagol bimbi inna si on tigi lootoyaki leeɓi boɗeji fuɗay ka ɓandu muɗum jelo woni ala e lootade e ngal ɗo ñallal honto leeɓi boɗeji fuɗuɗi ka ɓandu on tigi ndun ɗo fof ko aƴagol wowla ko wirni ko anda musidɓe julɓe tedduɓe ko wattangol lila wawama e nokkuli ɗin kono koyo accite sa ndaari nokkeligo alhaali yimɓe ɓen no ɓe wuuri noon e diina kanko tindini kon wi wallahi a tawa hino yurmi hino hulɓini ko homboni ko yaltinta yimɓe ɓen e ɗiɗo piiji si tawi woni goɗɗo woni imamu mo uggini mo fanki mo jokki haaju makko imo fanki ɗon hay so tawi woni o waɗay hutuba ko woni wadde hutuba kon kadi ko poson goo o woni longinde yimɓe ɓen ma ɗum hutuba mo firatake asikkay ko arabu tun wonɗa e jannude ma ko arabu wonɗa e waɗande hutuba a janfike yimɓe ma ɓen a janfike jama on si tawi woni goɗɗo jonnama imamu yagal tawi o ata firtude ko woni wowlude kon on tita jaɓu na forcément ma neɗɗanke o wona imamu neɗɗanke jonna e wonu imamujo tawata wawata firtude wowlangol yimɓe makko ɓen ko o woni e wowlude kon ka ɗengal maɓɓe allah subhanahu wa taala wi ka surata ibrahim wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum allah subhanahu wa taala o wi men ne laali nelaɗo hayye goto e yimɓe makko ɓen si wona fiyo sena e ɗengal maɓɓe ngal fi honɗum fiyo ɓanginanɓe ha laaɓa poy an wajotoɗo an waɗo wo yewtira hakkinaɗo yeeso hiɗa ɗaɓɓira ya waajo yimɓe ɓen e ɗengal maɓɓe ngal sinan haraya toñiɓe ɓawto ɗum ɓanginanaɓe ha hen to fen muma suka o ala ton jama on yo wattan yila ko honde jama on woni ko ƴawata e ɗeɗo ni ɓe ko homboni ko yaltinta ɗeɗo jama on e ɗeɗo ni ɓe yen tori allah subhanahu wa taala yo artu koen ko yaltina yimɓe ɓen e ɗeɗo ni ɓe artiraɓe faade annora tawhid e sunnanelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam hino jeeya e piihum kun wattete en ɗo kun immorde bidiyaji fuɗɗitaɗi ɗi ɗuuɗi piihum sappa ɓum kun yaltugol salmodirgol ngol yahugol salmodirgol faando hino yaltude fi salmingol yimɓe ɓen fuɗɗoraka suudu tawo an e yummama e babay maɗa e ɓeygu maɗa e miñamma e koto ma ɓe onon ɗo fofi ɗon ka suudu ɗon wondi bimbekiki jemme a ñalorma fiɓa annoyiɗa salminde oɗo innamo tana laaro wani hiɗon wondi nokku gotum siɗo jolte ɗo tasko ɗen nde ɗo yewtere tana laaro wani on foppiɗon wondi bimbekiki jemme a ñalorma innamo tana laaro wani ko ɗum e mana yewtere ni ɓawto ɗum yaltaka suudu maɗa kadi fi yahugol salminoygol yimɓe tawata a salminay worɓe janamɓe a salminay mo yiɗawo nelaɗo sol sallam ɓe sappani en wondema ƴettugol ko ɗum woni conkewal wulngal kay deppaka hoore ɗo ha ngal mutoya ɓuri moƴƴande goɗɗo nde ƴettata jungo makko nde o salmina suddiɗo janano tawta en wadde ɗeɗo golle ko en wattayla ko wonɗen e gerde kon minen yawde ka salmodiral aya haali ka salmodiral si tawi woni aya haali hiɗa faami sunna wi tabita ɓe waɗama accitere ɓe sonka e maɗa ɓe inna ko madarasa ko wahabiya ɓe teddinta yimɓe ɓe jogaki diina ko ɗum ɗo ɓe jogaki jikkula baɗo ko ɗum ɗo wona e liɓede hoore maɗa wakkilo musidɗo julɗo tedduɗo diina kan koyen sappo diina kan ɓanginane yimɓe ɓen diina laaɓuka kan woten accu yimɓe ɓen jumpa wona e ko woni haɓe tawi allah subhanahu wa taala tawata ko diina foro duha woni ko ɓe hewtiroy ka allah subhanahu wa taala tawata ko diina foro duha sa faala yawde ɗo extérieur kaydiji maɗi aytoto ɗi régila ɗi foppu majji kaydiji ɗin ɗi foppu majji aytoto régila hay si tawi woni hiɗa régili hara yiɗa goƴi ha hewtoya ka yata toon joni noon fokkutoɗo ka allah subhanahu wa taala kaydiji ɗin duwaka régilede
kaydi jin duwa ka dartede si tawi woni hiɗa yawde ɓe daara si visa on e passeport on ɗum fof ino hawrodiri e dendanalngal kaydi jiɗi vérifiété taw ndaare si tawi woni neɗɗan koyno e an norme joni noon fokkuɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala kondoytuɗen ɗum ɗo yaltugol e waɗangol ɗo salmodiral ɗum ɗo fof tabitaka laɗo men sallllahu alayhi wa sallam haray ko wodani en ko tuubugo rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala e ko wona ɗiɗo bidiyaji kadi sodugol compule julde immorde suddiɓe kone wadde kañum kadi moƴƴintinnagol kañumma e worɓe moƴƴintinnagol fembo pembi itata ko pembi jahiliyanko ɗiɗo piiji fof ko piiji harmuɗi ni tabitaka dina meɗen jama on wota uggino fanka tun yo jama on ɓanginane ɗum ɗo yo jama on humpite ɗum ɗo sai woni a woni imamujo e nokkure a woni wajotoɗo e nokkure ɓangina yimɓe ɓen dina kan innaɓe ɗum ɗo kon ɗon ko tabiti o ɗum ɗo woni tabitaka ne laɗo men sallllahu alayhi wa sallam haray ɓawta ɗum hiɗen sappo fedde ɗimmere nden mortinegol ɗo laal ko ɗum woni nde ɗo fedde shiya yentori Allah subhanahu wa ta'ala yo faamin oɗo sunne laɗo men sallllahu alayhi wa sallam o yaltinana en ɗiɗo bidiyaji hakkude ɓe nguure meɗen o yaltina dendanangal ɗiɗo bidiyaji hakkude meɗen haray hiɗen sappo ɗo fi fedde mortinde e ngol ɗo lawol ko ɗum woni shiya ɓeɗo shiyaɓe hiɓe innaɓe shiya hiɓe innaɓe rafida inchallahu tabaraka wa taala en sappoyto ko yowdiri yewtere fi maɓɓe hara ko hertoɗoɓe fi maɓɓe ɗo fanum ndenen ko sappagol mortalle maɓɓe e ngal ɗo ñallal ko ɗum woni ñande sappo joom bente haray no andirɗen noon kala lundiɗo alqur'ana kañum ma sunelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feere ala o majjey ɗiɗo ɗiɗi ɗiɗo ɓulli ɗiɗi kala fiɓiɗo e ɗiɗo woni e ɗiɗo allahu subhanahu wa ta'ala fewnaymo tabintinnaymo nde tawno yahi ha yimɓe ɓen e nokkuli ɗin e jamaji ɗin tawi ko woni haaju maɓɓe ko janngugol diina aduna ko yowndiri aduna tun janngugol ko yowndiri aduna tun science ɓawto ɗum kañumma e ɗaɓɓugol gongel aduna fi alhaaliji muɗum e ɓeygore muɗum no huntora tun tawi ɓurɓe ɗudde ɓen ko ɗum ɗo woni a haaju muɗum na janngugol kaɗo diina faamaka faamo selluɗo ɓeɗo yimɓe ko ɗum woni nde ɗo fedde shiya nde ari e nokkuli men ɗin ɓe hodi jama on ɓe ari ɓe hodi jama on ɓe naadi ɓe nder pircol ngol ɓe woni e muɗum ngol ɓawto ɗum ɓe fali ɓe haɓɓi ha moƴƴi sawdu ndun ɓe fali ɓe nange lawol maɓɓe ɓe yehi hande Iran kañumma e Liban ɓe ari ka meɗen ɓe naati ɓe tawi jama men on ɓay jama on jaɓali janngugol kaɗo diina faama kano ka hana faamirede noon karamo koɓe wonɓe leydi ndin ɓen ɓe raɓɓinɗinnike noddugol yimɓe ɓen faade ɓanginalngol ɓe finde maɓɓe sellunde nden ɓe salike ɗum ɗo ɓe jokki alhaaliji maɓɓe ɓeɗo ɓe ari e kodduri Allah subhanahu wa ta'ala ɓe ari ɓe ƴetti jama on ɓe naadi ɓe ka ɓe naadi wo ko wonma e sappanade ko telen nde ɗo lowre tun hande inchallahu ha e yewtereji aroyoji ko honno ɗo jama maɗa ko honto woni ko ɓe fewndi ɓeɗo yimɓe ɓe wolta ɗengal gotal yimɓe wattotoɓe sifa ko wattotoɗa kon ɓeɗo hande ɓe naadiɓe e oɗo alhaali hewtu hande simanteri e ndeɗo juldere aƴande maɓɓe ndara ko honum fewndi ndara ko honto yimɓe ma hewti ndara ko honno alhaali mon fewndori ndara mo woldata ɗengal gotal ko honto fewndi e o ndeɗo hunde nde on tigi ukka e muɗum si feƴƴi ɗon ɓeɗo shi'aɓe rafidaɓe haray ko wodanma an julɗo on ko janngugol kaɗo diina maɗa la siyama ko yondiri aqida on finde nden bindeje diina kam fama ɗum ɗo moƴƴa heɓa no renora e piiji ɗin toro Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu ɗum ɗiɗo feddeji ɓeɗo shi'aɓe e ngal ɗo ñallal ɓe inni tigi tigi on hara e ngal ɗo ñallal ko ñallal hanangal hollede suno sabu honnum wondema ko ngal ɗo ñallal woni ko Husayn e tanirawo Seydina Ali o radiyallahu ta'ala anhum woni ko feƴƴini
yani ko nyande sappo jom bente woni ko Hussein oɗo wara Karbala ko ɗum ɓe aƴoto wondema haray ngal ɗo nyallal nyande sappo jom bente ko hollugol suno fotta ɓannapiji ñameteɗi waɗa gimɗi nodda oɗo Hussein waɗa shirkuji kañumma e bidiyaji jon non jama men on ko kamɓe on e wadde ɗum ɗo hande si ɗum ɗo hewti no yewtirɗen noon ndaaru simanteri ko fewndi ɗon ka lekkolji maɓɓe ɗon tata woɓɓe no ƴetti ɓiɓɓe muɗum naado e nder ɗo woɓɓe hino yawde gollodira e ɓeɗo fi heɓugol gongel aduna yeeyugol diina muɗum fi heɓugol gongel aduna haray yoga e ɓeɗo suufiyankoɓe tijjaniyankoɓe hiɓe humodiri e ɓeɗo ɓe jogodiri e ɓeɗo ko kamɓe woni ko wondi inchallah en sappoto lowre ko yondi relation hakkude ɓeɗo shiyaɓe kañumma e ɓeɗo tijjaniyankoɓe a tawi ɓe jogui relation molanaɗo hiɓe jogui ɓawto ɗum ko ɗum hakke man ko ɓe jogui relation hakkude maɓɓe woɓɓe goo janggoy ha muuti ha heeɓi alluwal towgal tawtan jogui doctorat hewtiga leydi muɗum tawi udditata hunduko mum wowla inna shi'a na e lawol kelɗugol woni e muɗum tijjani na e lawol kelɗugol woni e muɗum ko honno on tigi wowlirta ɗum ɗon no maɗɗini hoore muɗum doli wawa wonde si feƴƴi ɗon ɓeɗo shiyaɓe ɓe inni wondema ko nden ñande Hussein woni ko wara joni noon ɓay ko nden ñande woni ko wara yoɓe hollu ko innete kon suno ngal ɗo ñallal hay si tawi woni ko nden ñande woni ko Hussein woni ko wara e muɗum yalli ngal ɗo ñallal ko waɗete e muɗum ko soppitagol maɗum ko tappitagol maɗum ko etagol ha ɗonɗe maɗum ko noddugol innugol ya Hussein ya Hussein ya Hussein yalli ko ɗum ɗo woni ko hatojina e waɗede ngal ɗo ñallal ko mboye moƴƴe feƴƴuɓe ɓen egga wondema no wadde e ɗum ɗo e ngal ɗo ñallal haray koyen watta yila joni hiɗe wiya Seydina Umar radiyallahu taala anhu ɓayɓe warama ko neɗɗanke mo shi'a yiɗi jeyaɗo mo ɓe ɓuri yiɗude woni ko wari Seydina Umar ka nder juuliɗe ɓe juulude o mo ɓe innata Abu Lu'lu'a almajusi oɗo neɗɗanke ko ɗo woni ko ƴetti yani wulni ñandi hani wuli naatiga juulide hiɓe juulude ƴetti tufi Seydina Umar ka reedu ɓe waali ɓe sabu ɗum ɗon waɗi ha ɓe maayi Seydina Umar ɓe feƴƴini ko kamɓe woni lontiɗo ɗimmo on radiyallahu anhu kamɓe woni ko lonti ɓawo Seydina Abubakar ɓeɗo ɓe feƴƴini tawata ko wariraɓe ni julɓe ɓen waɗali nden ñande ñalande nde ɓe wara nden ɓe waɗal ɗum ɗo anniversaire ɓe waɗal ɗum ɗo tumbodiral fi wullugol ma fi soppitagol ma ɗum waɗugol goɗɗum goo joni waragol Hussein ko musiba molnaɗon ko julɓe ɓen heeɓi ko suno molanago kono waragol Seydina Umar kañum ma waragol Hussein ko ɗum ɓuri mawnude fo muɗum ko musiba molanaɗo kono waragol Seydina Umar ngol hino ɓuri mawnude edi waragol Hussein ngol ɓe fof maɓɓe hiɗen yiɗiɓe yen innaɓe koɓe kohoɓe hiɗen yiɗiɓe koɓe nunɗuɓe koɓe fewuɓe Allah subhanahu wa ta'ala yo hawtu en e maɓɓe jannatul firdaus ɓawto ɗum julɓe ɓen waɗali ɗum ɗo si tawno awano handuno e waɗede ñallal fi feeto ma hollugol suno harayno ko ngal ɗo ñallal ngal Seydina Umar woni ko wara ma ɗum Seydina Usman ɓeɗo fof ko waraɓe ni Seydina Umar ɓe warirani hiɓe juulude ɓe julnude ko ɗon woni koɓe tufa tetekkiɗi yalti radiyallahu taala anhu ɓawto ɗum geɗajo maɓɓe Abdullahi ibn Umar ƴetti metelol mungol tiggare mun nden waɗi ka reedu maɓɓe fiita tetekkiɗi yuppo ɗon ɓe naɓi ɓe haaka suudu Madina fof rewɓe worɓe paykon e mawɗo fof hino naati e suudu hino wulla hino maapi Seydina Usman ɓeɗo khawariji ndeɗo fedde nde naati nde ari ka maɓɓe nde huuɓe balɗe fof ɓe wawali yaltude ka suudu maɓɓe ɓe yaaɓe julna jama on tawi kamɓe woni ko lonti ɓeɗo ɓe naati ɓe tawi ɓe ka nder suudu suddiɗo maɓɓe on
towni jungo mum gon fi kalugol ɓe wota ɓe soppuɓe ɓawto ɗum ɓe soppi suddi ɗon ɓe wari seydna ousmane tawi seydna ousmane hino tooli hino jangude alqur'ana ƴiƴanɗan hibbike alqur'ana ɗum ɗo fof ko musiba woni ko julɓe ɓen heɓi kono ɓe waɗali nde ɗo ñalande suno ɓe waɗali nde ɗo ñalande fottetende tumbodire ɓeɗo ko kohoɓe ni seydna oumar seydna ousmane ɓeɗo ko kohoɓe ni seydna ali kañum may hoore mum kañum kadi wara hino yawde fi subaka on neɗɗanke gooto ƴetti kafawi muɗum soppiɓe ɓeɗo fof ko waraɓe ni ɓeɗo fof ko waraɓe ni moko baɓe ƴawɓe fello uhud fello ngon dimbinela sa sallam ɓe maki waɗudoy uhud ko sahabajo kañum may yanoɓe sayidi kañum may ɗum ɗo woni hoore maɗa waɗudoy fello ngon ngo deƴƴinama ko baɓe ni fello uhud ngo yeru anduɓe ngon natuka youtube windafi maggo ɓe yaltinante ngo ɓeɗo moko ƴawa ɗo ngo dimbo tata ɓeɗo ɓe feƴƴinayi waɗatake anniversaire mani holtake suno ko ñande oɗo Hussein feƴƴinta tata ɗum ɗo watte suno e aƴagol maɓɓe si feƴƴi ɗon ɓeɗo shiyaɓe ko ɗum woni rafida wondema ɓe anda wondema oɗo e hoore muɗum Hussein e hoore muɗum wano ardi noon e nde ɗo deftere mustadrakul wasail oɗo e sengo juzu ko ɗum woni tom arano on sengo ɗerol 144 Hussein hino yewtude en jente musidɓe julɓe tedduɓe ngol ɗo konngol shi'a no duwa taskagol ngol kon woni ko Hussein o wi Hussein hino yewtude bandirawo mum wiyeteɗo Zeynab kanko Hussein o wi ya ukhta ko an yo bandirawo an inni no min aqsamtu alayki miɗo wondira e dow maɗa fa a barri qasami ɗiggu awa jaɓu konko mi wondiri ɗon o wimo honnon o wimo la tashqi aw la tashuqqi yani wota seeku alayye an jayban wota naadu jungo ma ngon kadolokke ma seeka fi si tawi woni mi maayi immorde wullugol piito wota waɗu ɗum wala tahmisi alayya wajhan simi maayi wota ƴettu sirta yeeso ma ngon fi ko mi maayi kon wala tadu alayya bilwayl wota mi maayu tun inna bone an ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo fesa limta awa wathabur ida ana halaktu si tawi woni mi maayi ko wodanma ko ta waɗɗe ɗo golle fo muññolan jaɓu wona e ɗum ɗon muñño Hussein o wi ɗum ɗo joni non hande ndaaru shi'a kaɓe woni woy aduna on ɓe mottodira ɓe soppa paykoye boobohoy koye tata ko boobohoy muynohoy tata koyɗo ko soppete koy neɗɗanke koyo arɓan yeeɓa hoore muɗum nde luube nde soppe fi innugol hino yottanade wo Hussein ko waɗi e ngal ɗo ñallal kon ɗo ko majjere ni non ko majjere lettugol wonki e muɗum hino harmi kal islam ko andirta ko fenande ɓe woni e muɗum ko awa mo woni ko ɓe hokkata e ɗum ɗo hooreɓe maɓɓe ɓen hay e gooto hooreɓe maɓɓe ɓen ayyata hay e gooto no ɓanni hoore muɗum nde hino lese nde hino soppe nde hino barmine neɗɗanke on hino taari hoore mum nden ha waywa pompo jigare no jooɗi hino wolna ɓe fi ɗum ɗo kañum yata toon soppe saɗa ko gonga ɗum awa hoorejo maɓɓe gooto ƴettano nde ɗo hoore muɗum hikkina yeeso awa yottano inna hino hollude ko yurmede e suno ko Hussein warano kon ko Hussein soppano kon wara kon kono yetta e goto e maɓɓe mo kala hino jooɗi e hino buumi hino cuyna ɓeɗo yimɓe layi fuɓe hiɓe waɗa ɗeɗo golle si feƴƴi ɗon ɓe woɓɓe goo kadi ɓe limanuji muɗum foygiti ɓe tata ɓeɗo ɓe hokkiɓe sawdu muɗum ɓe falike si ɓe yehi ɓe tawtiɓe simanteri ɗon ɓe inna menen do men yaal ko wona e wowlede kon min yaali ɓe soppito min yaali ɓe tappito min yaali ɓe waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo hay fuu min yaali tawta ɓeɗo yimɓe ko yimɓe mani shiya ɓen ɓe jogi koyente kon suuɗitagol na hitande na duuɓi sappo na duuɓi nogay hiɓe wawma suuɗitade ɗon ñande ɓe faala ƴettude poson o ɓe waɗa e poson e maɗa ɓe waɗa e poson e maɗa sa faala nangude goɗɗo maɗon sa faala ɗum annade a hollatamo nambara on a suuɗay weeɓita ko a weeɓita wasa jogaki hay e mere acca neɗɗan kam weddito tun
waɗama ko falɗa wadde kon kono yimɓe bomɓe men woni ko waɗi ta yimɓe bidiya ɓen ko ni woni golle maɓɓe yawgol ñaama ka maɓɓe okkore jawdi ha pabaranno innati ɗon ɓe ko yimɓe moƴƴuɓe ni minen mi yiralɓe kono a wowlede kon a yiralɓe kono a wowlede kon kono anani hiɓe yennaɓe anani ɓe wowlaɓe konguɗi bonɗi awa janngo kadi e ɓeɗo kadi waɗa ɗeɗo golle seeɗa seeɗa ɓe waɗe yarude ɓe hawjana yimɓe ɓen kono mo anda jama on yo yilto ka diina muɗum janga bindeje diina ɗen yilto rento e ɓeɗo yimɓe bomɓe si feƴƴi ɗon ɓeɗo hiɓe aaƴo wondema ngal ɗo ñallal woɓɓe maɓɓe hooray ha feccere ñallal ngal woɓɓe hoorata ñallal ngal hino ka defte maɓɓe hoore maɓɓe hino windi ton wondema ko tabiti kon koyo ngal ɗo ñallal ñande 9 koyo hoore ɓe lundi ɗum ɗo no ka defte maɓɓe si feƴƴi ɗon ɓeɗo yimɓe tijjaniyankoɓe e yimɓe awamu ko ɓeɗo woni yawde tawta ɓe wallidira e maɓɓe ngal ɗo ñallal inna tigi tigi on ɓeɗo hay mere jogaki immorde lundalle tawata tummodiral ɓe waɗi ɗon ɓe nodditi hay lamɓe ɓe nodditi ɓe ambassade Iran on ɓe nodditi mo ari mo jeeya e wonnoɗo e waɗanɓe ɗe ɓe gimɗi e hombugol yewtere nden ɓe inviti wano dibreka wano préfet on ɓe inviti mo wano hooreɓe gendarmerie on ɓe invité ɓeɗo fof ɓe ari ɓe tawa tummodiral ngal tawata koynugol ya Husein daragol nodda Husein Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa anna almasajida lillah fala tad'u ma allahi ahada ande julinen ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jeyɗe wota on noddude Allah subhanahu wa ta'ala hay e goto Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗum ɗo amman yujibul muttarra iza da'a ko hombo woni ko nototo on neɗɗanke lorritiɗo so tawi woni o lorti o noddi Allah subhanahu wa ta'ala tanoddumo inna lazina taduna min dunillah ibadun amsalukum ɓeɗo ko jiyaɓe sifa moɗon tigi ni kon noddiran ton ɓe nafata on ɓe lorrata on neɗɗanke goto mi hewti ɗum hakkude safa e marwa himo nodda Husein imo nodda Ali ya Ali neɗɗanke shiyajo iraniyenjo minnimo ko an yo neɗɗanke noddu jooma Ali wota noddu Ali nafatama hay e mero ma yino o wi huwa jaddi woko mama soro an ɓinnes ko mama soro ma eggaka hay e goto e moƴƴuɓe ɓen e ɓen ɗon e suudu nelano sallam ino nodda goɗɗo hay nelaɗo ɓe noddatano fi on nun an noddanta Ali noddu jooma Ali kono e mawnitinare makko nden o jokkimo nodde ɗon ya Ali ɓeɗo kaɓe nodde ɗon ya Husein koni woni ɓeɗo noddirde Fatimata Zahra sigani ɓeɗo ɓeɗo nodde ɓe accana nodde Allah subhanahu wa ta'ala ko wodani yimɓe ɓen hino jeeya hande jangoyɓe Syrie arti jangoyɓe Liban wonɓe jangoyde Iran arta ka leydi meɗen jooɗo ronka sendidirande yimɓe ɓen foññe kañum ma e foññe colli ɓanginana yimɓe ɓen kon woni alhaali ɓe tawta jama on anda jama on ko yo rento wattanayla tubaru to ka Allah subhanahu wa ta'ala jama on ala kay ɓanginanede feddeji ɗin jama on ala ɓanginanede yimɓe bidiya ɓen hino ko yimɓe ɓe tawata hiɓe modernisude diina kan ɓeɗo sago mum fof koyo wonu nokku goto a sikka biti wonaɗi e sayeede a wattoto ko faalaɗa a wowlay ko faalaɗa wona yen eto yimɓe ɓen sonka koyen nana shiya kañumma e tijjani kañumma e wahabiya e ɗum ɗo fof mo kala accite yimɓe ɓen mo kala wona e ko faala e muɗum ɗum ɗo wawata wonde hawtutugol shiya kañumma e tijjani kañumma e wonɓe lawol ahlu sunna wal jamaa hawtitata abadan wawa wonde fiyon nun hawtitata yiyete kañumma e ndiyam wata hodde nokku gotu innugol ndaren no fottire ka juulirde ɗo en fof wonen hunde wotere ko ɗum ɗo woni ko nafata en heɓen no haɓiren heferɓe ɓen ɗum ɗo ko sama kala ni hakkunde meɗen tawa en laɓɓiɗa ha laaɓa poyi anden ko hombo woni e ko hana wonede kon anden ko hombo woni ko hana ko wonede kon ɓawto noon si wola inde haɓgol heferɓe an tigui hoore ma ya wadde shirku ya wadde bida kon haɓirta kefeero an e hoore ma tawiɗa duwa haɓede taw wonɗo e noddude Ali wonɗo e noddude Husein wonɗo e noddude Amadou Tidiane wonɗo e wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo o tawe hoore muɗum tawi no duwa haɓede taw konno ɗo haɓirta kefeero
aya tun haɓe haɓgol keferon ɓeyna hiɗon noddude Amadou Tidiane hiɗon faabinorde e wari yaɓɓen Fouta Diallo chrétien jon ko ɗum wonma e wiide aya tun inna tigiti on haray acceɗon rewgol Isa acceɗon innugol ko ɓiɗɗo Allah subhanahu wa taala ɓeyna onon yo noddude wali yaɓɓen Fouta Diallo yon barkinorde wali yaɓɓen Fouta Diallo hakkunde ɗo e ɗo ɗon nodde Amadou Tidiane ɗon faabinordemo ina dalil muɗum ɓeyna dalil muɗum yilto e nde ɗo deftere ko ɗum woni dalailul khairat tawta neɗɗan ko hino manti ton hay koynete ko piije shirkuyankoji e burda feƴƴintinɗo neraɗo sallam ɗiɗo fof ɓe nayilte ka defte mon daron hiɗon ina ɗo men accuto rewgol e sanamu maɗum ɗo no onon tigi hiɗon e muɗum honno marɗa feere ɓeɗo yimɓe ko yimɓe ɓe jarriboraɗen ni wi'ugol accite yimɓe mo kala wona e muɗum ko sama kala hande kadi feƴƴiɗon dina kan gonga kan ko yo ɓangine par ce que piiji buy pentirama dina kan ka pentirama ha tigi on dina gonga kam muti dewtama hoore ɗon koynete kon siɓan ɓawto ɗum pentire waɗama hoore ɗon ɗum ɗo dewtama ha moƴƴi jon noon ko hombo heɓeten ko hoɓɓitana en ɗum ɗo ha mir on iyo ha birkije ɗen iyo kon ɗo woni dina selluka kan ha kaɗo ka iyo kon boni ko heɓeten ɗum ɗo yen tori Allah subhanahu wa taala yo arsuku en ko hoɓɓitana en ɗiɗo piiji fof ha yen dina gonga hakan haray ko wodani yimɓe ɓen laasiyama wonɓe wadde dawoɓe wonɓe wajade ɓen yoɓe ɓanginan jama on bindeje dina maɓɓe kan ɓawto ɗum yoɓe ɓanginan yimɓe ɓen dina selluka kan ɓawto ɗum yoɓe ɓanginan yimɓe oɗo shari haray ye raɓɓino telewano ɗo inchallahu tabaraka wa taala aroye ka yanñuɗen ko yondiri e nde ɗo lowre wallahu alam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal